RL Components mugikortasun masiborentzako sistemen mantenimendu lanak egiten ditu. Horretarako horniketa kate landu bat daukagu, eta ordezko piezak, erreparazioak eta tailerretako ekipamenduak entregatzen ditugu teknologia berriak erabiliz. The company, based in Tolosa, the Basque Country, belongs to CAF Group, located 15 kilometers from CAF headquarters. It all started towards the trade of spare parts. Aurtenerako taldetik kanpoko salmentak bikoiztea espero dugu eta orain arte urtebeteko transformakuntza proiektu honetan eskaren zorroa 5 aldiz handitu dugu. Fakturazio guztiaren 60% eksportaziorako zuzentzen dugu. One of the strategic goals of Railline is to enter the international market, as well as betting on digitalization, 3D pieces and e-commerce platform. El objetivo de la empresa siempre va a ser dar un soporte estructural a todos los negocios principales que tiene CAF. Dar todo el servicio que un tren necesita desde que el tren se pone en la vía hasta que muere, ¿no? Hoy en día los contratos de mantenimiento de los trenes pueden incluso llegar a los 40 o más años de actividad, con lo que nosotros aportamos o damos de comer al tren durante esa actividad, aportando la parte de recambios y demás, y proporcionamos los medios necesarios como equipamiento de taller, con todos los equipos de taller necesarios y el taller propio para realizar estas labores que se tienen que dar en las tareas. Last year, Railline changed its course of action. On the one hand, the priority was the growth of the company, and on the other hand, the search for a more proactive working method in order to get ahead of potential customers' and providers' demands. The company focuses on relevant digital solutions as reverse engineering and manufacturing of spare parts through additive manufacturing that allow time cost savings, applying these new productive processes as alternative solutions to outdated spare parts that require modifications or redesigning. Through digital manufacturing, we get the necessary flexibility to increase efficiency and profitability as a key for the spare part market.